Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Not uThabo seka-request ukudla eCourt as if uye ku-vacation or uye ku-business meeting. Kumbe lamajaji uyabona ngathi ma-shareholder la busy nawo kulamanye amakhampani asati. Thabo ubatshelile ukuthi yena ufuna kudla. Kumbuka wabona i-tray ingeniselwa umuntu lapha odla then naye sofuna kuzama ukuthi afane naloyo muntu asadi guys. Thabo usase-busy ngalamaqala akhe lamasha lakawendile but my question is lawa lakawashiye ejele lithi ababaleka ngabe usasetuka ukuthi usachubeka ngawo na? Ngoba phela akusithi ukuthi ungaphenza ubuye uto-investigate umuntu lo wati kahle ukuthi amacala vele lawa beku-akhe bese ka-busy ngawo. Bayabusa boThabo. Imagine sekunguwe ekuseni uvuka uyosebenza phansi kwesimo lesi nje la kumele udile khona naboThabo abantu abathi bona bangibo-mastermind, bo-Mr. I know it all ukuthi lokho omtshela kona uzahleke cause ubu-serious baleti ndlela kade ndila akaboni. Uyati ukuthi nje laba bangibambelela. And Thabo uma simbuke kahle uTopholo kwenda titori madrama angithi u-enjoy le tinto leti ukuthi masekayendile ukhona kubona naye kuma-socials ukuthi hayi bo vele abantu ba-crazy ngale tinto engitendako batithanda bati-enjoy. Lelo langa litawuba yi-one utofika Thabo lapha eCourt abatshele ukuthi lalelani la mina ngifuna kuhlala kuphi, mina ngifuna kwenda 1, 2, 3 wena yenda lokhu. Ngoba Thabo aka-treat-wa ngathi isigebengu and lesi serious. Uma siyisigebengu kufuneka siphinde sifake sithi leli siyingoti lokumdlulela. Ugayi nje utipholele uyatibonela abantu bayashutha, uyatibonela abantu bayakhuluma mara yena akekho lapho. So asithembeni ukuthi ekugcineni kwawo konke le case itophela ngoba seyidosile. Idosile and ibonakala kwangathi itopholo uku-delay, itopholo ukumiswa kunganasidingo. So boThabo batobuyela eCourt nomnyaka lo tako. Uma babuyela sifisa kwangathi bangayi-wrap-a nje lento yabo bayithi fa iphele. Bahambe bayokwenza le kumele bakwente because akukho fair kuma-taxpayer le okwenteka la. Ubhadala i-tax ukuthi umuntu adle mara umuntu udla ongaphandle akasafakanga na-orange. Utophinda futhi athi masekabanjiwe solo uyabhadala. So you see guys ukuthi ababone ukuthi bayenta njani, ababone ukuthi kumiswa njani but as for Thabo abamu-treat-e as le nduna akangiyo lapha phakathi cause ugayi usatifila, usatibona yena asahambela le. Akatisoli futhi and nami ukuthisola kwakhe vele bekungenzeka ukuthi athathe serious cause siyati ukuthi sidila nomuntu lonjani la. So guys, that's all for today. Please like, comment and subscribe. Ndonibona ku-video elandelayo. Bye.